difficult time. Ke nako e leng hore batho ba batla ditsela tse fapafapaneng tse ngata tsa ho ba le matla. Matla ho ba le tjhelete, matla ho mamelwa, matla a ho fola, matla a ho hlola, matla a ho okamela. The times and the days we live in are the difficult days because we live in the days where people want control, want power, want domination. Everybody wants to lead. Everybody wants to be above someone. People want to be successful. People want to be heard. People want to be feared. They want something that God gave them. But God gave people, the human race, domination, not above the other people. Hawa fiwa ho okamela batho ba bang ho busa batho ba bang. That's why o fuwe kelello ya hao, o fuwa mmele wa hao. O be le pono ya hao, o be le mpho ya hao, o be le di-skills tsa hao. And success, progress begins within. What did I say? Success, progress, Even perfect health, ho fola phodiso e phethahetseng e qala ka hare. That's why re na le mental fitness. If you are not fit mentally, psychologically, you can never recover from your illness. What kills people who are diagnosed with illnesses that are terminal is the information they got. You've got this chronic illness, you've got this terminal illness. Unale sifo esingapholi esingakubulala. Abobani nabobani bafa ngaso. Automatically uyazithatha engqondweni yakho kuba novalo. Kuba lelitswalo. Are you with me? Amen. The number one killer is stress, anxiety, depression. Ke tsona tse tlisang the lifestyle illnesses tse tjekabo high blood, sugar diabetes, low blood, anxiety, depression, stress. And the high blood tse di na le malwetse a tsona. Depression tse di na le malwetse a tsona. Zinezifo zazo. Another thing, who utlwa the bad news like ntho ba bitsang retrenchment. Ha o na le bond, o ne moto o e patalang esekolo. Na ba qala ba khuluma ngama retrenchment, you already start panicking. Uzocala ugule. Izifo ezihamba nani nale message oyizwile ukuthi kuzo retrench. You might not even be on that list. Once you valid the threats, intimidation, that's why I'm going to I'm going to unalive you. I'm going to eliminate you. You've got a right to your police obula case because intimidation. And that thing can happen. So ibale malwetse ayona. A khona robala. La o tsamaya o tswile o tsamaya o sheba. Now Genesis chapter 1 verse 26. Nako erleng ho yona Modimo sebetsa tsela tse fapafapaneng tsa ho fodisa tsa ho etsa dintho, but I want to give you this one,
Say the word of God, it is above everything. Yonke into uNkulunkulu before ayenza uqala enze njani ayikhulume. He speaks it first. He declares it first. God's ability to create is in what? His word. He speaks it first. Let's hear what he said. Genesis chapter 1, verse 26. Let us make man in our image. Ka sebopeo sa rona, ka setshwantsho sa rona. Kore Modimo a re ha re etse fananati. Re boma? We are like God. In the thinking, in perception, in perceiving. Ngendlela engibona ngayo ngendlela engiqabanga ngayo, was ayenze kanje usinikeze ini izwi yilo lizokwenza uNkulunkulu ongcwele. He's a holy God. He's a pure God. He's a clean God. Amen. He's a righteous God. Give me the man. You cannot serve God. You cannot serve God and hurt other people and feel nothing about it. Amen. You cannot love God and make people miserable. You can't. You cannot have God and rape a 12-year-old. Bamang, banka a 3-year-old. Once you do that, just that thought in your mind, it shows you don't have God. You cannot have God and plot limo to little it's a business deal. Kamo ena sona le plot ya ro tlo mo ropa jwang. It's time we bring God back in the churches. Amen. Have dominion over the fish. Udima di tlhapi, udima lewatle, udima di hahabi di rurubi, ilwane ezinwabuzelayo ezindizayo. Azibuse, aziphathe. And uNkulunkulu nakaqeda ukwenza umuntu wambusisa. Wakhuluma amazwi wesibusiso what be fruitful and multiply. Zalani nande, be productive. Kunezinto ezophuma ngaphakathi kwakho umuntu. Khiqiza. Uma umuntu asuka kubuNkulunkulu, imbuzi neinkomo neinkukhu, animals, creatures, they were never created to give men power and dignity. They were never created to give men value. But once man fell from grace and moved away from God, Modatu wa umudimu, aqala dinto di mopotela, ayokhumama, ayophahla, abuele pudi, ayikope mahlohonolo, ayikope dinto, ayibulelle mathata hae. Kale re me. Are you with me? Amen. Utaya ukhuhu, ikhathwe, itswe madi, abatle madi, akupe ka yona. Arukopa ho Modimo. So in John 3 verse 16, we mamele hantle. O mamele lwena mme mathoma go fitla. Le mamele le lona kaofela ntse le tla, because some of you come here all the time, but the word doesn't penetrate you. You don't take the word all the time.
Get it? John 3 verse 16 and 4. God so loved. For God what? Modimo le ratile lefatshe ka o bileng wa nela ka mora wa wona tsetseng a inotsi gore e mong le e mong ya etsang jwang ya dumelang go yena a se ke a etsa jwang a timela a ngalahleki a ngapope should not perish but have an everlasting life. So where do we get salvation? By receiving his son, who is what? The Lamb of God. Imvana kaThixo. Konyana e tlosang dibetsa lefatshe. Konyana e robang madiano a robang le bota le arohantshitseng motho le modimo. That wall gets broken. Now, when we receive him, when we believe in him, we get what? Eternal life. You are an eternal soul. You don't die. When you leave this world, you get transferred to another world, to a heavenly body. There are heavenly bodies, there are earthly bodies. Kunemizimba yenyama, kunemizimba yokamoya. Yenkazimulo nyala emhlabeni. So when you leave, now how tsama wilo rwala, uthatha isigubhu, uthatha amabhandi, ugcatshwa, uphuza izinto. Imbiza ungazenzela. Ngithini? Uthatha imifino, you take herbs. I get different herbs, you mix them, you pray, there's nothing wrong. But once you call gods and snakes and animals, and then it gets into your blood, and the woman, when you sleep with her, you release mufufutso. You know nothing to excite him. Did you know, by science, you can get a sexual transmitted disease, kamufufutso, by sweat. If you sweat, that heat, libameti, how kabale the pause more buleileng thing, and then levantre one. That's why like mouth to mouth, hamutanka le limila le lathela ale lokela kamon lola le lokela. How na le malwetse wa ba le cut somewhere. Wa ba le mo ho buleileng, it does, they can. That is why le dintho tse ba tshwarang di microphone. When they say ba kere that the microphone or the di bitswang ba di blower ba re ke mosebetsi o thola le togo mon ba re it's a blow job. You take a microphone, you blow it through a blow job, you can get diseases. Because there's a liquid exchange, any liquid exchange. 10. Now, if you take the blood, Wamanyama culture, they drink the blood. That's why the Bible was forbidding the children of Israel from drinking blood, the people of God, because the Bible says the life of the animal is where? In the blood. That's why when you are, if you can be wounded and you bleed, you can die, you can be unalive.
You can pass away. Ungahamba, ungabhubha, ngokubleeda. Do you know that? But the person has lost too much blood. And from dehydration also, you can pass away. That's why umuntu afika esibhedlela bamufa amanzi. Bamufa amanzi. So mora wa modimo sefapano ngwele wa tswa eng metsi wa tswa madi. So Jesus carries the blood, carries the water. And for birth to happen, what must break first? Water, then blood. If blood comes first, which already someone might what? Miscarry. So, ka o amohela mora wa ona, re tlamehile re tsebe hore ho na le madi, ho na le metsi, ho na le moya. Moya wa hae o kena ho rona, madi a hae kena ho rona. So we can no longer do human sacrifices, animal sacrifices. Man was given dominion over animals. The highest rape cases, rate about rape, they say they are raped. Most of these things have nothing to do with GBV. These are rituals, these are sacrifices. That's why a man of 48 years, or of 58 years of my age can go, we have the case like that in Soweto, and go, and they say he's a pastor, he's a politician. These are very powerful positions. Then this other power, that child must bleed and be cut and cry. Hence Allah limits and that man that because as a father, you've got a nature of God. Fathers have got compassion, mercy, grace, and protection. That thing yahamba yonke. Arentate one and hambona muto ubona place of safety, ubona place of security. Unka lehloya hai aibe sifubeng. Amumathele le ababona ba ngwana wa matha a jumpe abule maoto. Alibabona. They open their legs and they don't know. Afita wena, afita mate ngwana abule maoto, awatshware so. Now, because Mutona is a monster, is no longer a father, is no longer a man, we'll start feeling somehow when this child, because no fresh. And in church, but if you can make this kid bleed, you will extend your life. Abanye bathatha imilomo yabantu khona inyanga ezikwenzayo umlomo indlebe ukuthi bamlalele ilihlo impumulo, all those other things. Abanye bathatha isilwane sebhubezi basifake la tiger cheetah umuntu wakhona uba namanye amandla amangalisayo. Abanye bahamba nale ilwane lezi bahambe baye endaweni abantu abafile bakunikeze lezi zinto bakugcabe bakufake lezi uhamba nje uhamba nabantu abashonile along the way uzwa unukelwa igazi ngalesa sikhathi sezimpi mokunabo ntelezi kunamabhandi kunokuthwala kunayo yonke lento uma kuliwa lapha eKhalispa awusizwa uba nesibindi sokuya lapha ya ufike yolwa. Are you with me? Amen. How about Tunya? The lives of those people that they've been taking whenever it's killing those lives.
There's a man by the name of Jackson Nyamoa. Man, he sacrificed a lot of people. He had many lives. It took us 3 years to put him down to confess. People go, ayebantweni bamphuzisa izinto, zimixwe, ney'lwane ney'nyoka. Imbiza vele bathatha bamixe lezi zinto lezi, ezinye zinegazi, uyaphuza. And whatever comes out of you, it's an extension. Khona omunye umama wadume Eastern Cape thena kashona watshela abantu bonke abathola abantwana ukuthi bababuyise. It's a problem. Angeke ngisho igama lakhe niyamazi. Waduma kakhulu. Umntana umthole kuphi kuyafika isikhathi la azolanda mamela indaba yokuthiwana inkinga yakho the day over. Umoya wakho sowunikezile uzolandwa uye lapho. Kunabantu abazofika abashona. Uze umuntu athi ngibona abathi bashuleke. Ngibokhuhlwa di voice, I'm hearing voice. Now bakunikile imoto, bakunika abafazi. Abanye abafazi bathi banamadoda. Le ndoda le washelwa yile nyoka. Washelwa yile silwane. Abanye enye bayishaya bayilwela abafazi. Ilwela lo nalo yathola omunye naye walanda izinto zakhe zahlangana izinto zamshaya. Kwaza sikane stroke. Nakakhuluma yona le. This man. They were fighting bahlanganisa izinto abafazi. Isandla saqina bheka manje isandla. Isn't this incredible? It is. Stretch about. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid, my daughter. You can look at him. Isn't this amazing? It is in that. Mawufika la mokwazi ukwenza kanje. Mokunjani na ufika la? In the name of Jesus Christ, you speak. Yes. Ngakhulumi ngasho ukuthi umporo Baba umporo man. ubaba umporo Yes. mina ngathi ngegama lika Jesu Hallelujah. ngiyaphila amen Amen. Hallelujah. ngiyaphila manje Bheka nesandla. ya bheka nesandla sami ngizophila amen Megaqinile lesandla. Mama ubatshela. Mekanjani isandla? Esiqinile besisobe singaphumi ukuthi. Singaphumi ukuthi sisephambili. Stretch. Sikhulule. Mesingakwazi ukwenza kanje. He couldn't do this. Bamlwela ngapha nangapha omunye nomunye usebenzisa indlela zakhe. Noma kodwa uyakhuluma. Bamshaya nobu yellow bone bakhe. So here it's face to face with Ndademoporo. Amen.
is the Wednesday of wonders. This is what God is doing. Amen. Now listen to this before Kita Wenanda. John chapter 3. Verse 1, there was a man by the name of Nicodemus. Emang ka mona master. Monna wa lebitso la Nicodemus. Atla busiu, atla ne? Busiu. A re ho yena Rabbi ke a tseba hore. Come this side. A re Rabbi ke a tseba hore ha o motho ya ka etsang mehlolo ke batla re tse ho me. There is no person ongayenza le manga uma uNkulunkulu angekho. Amen. Jesu are ka nnete ke re ho wena, you will never see the kingdom of God unless you are born again. You must be born again. Se tswetsweng ke nama, se tswetsweng ke moya. And the book of Peter says, being born again of the incorruptible. Re tswetswe la bobedi ka peo e jwang e sa boleng. Ka peo e jwang E sa boleng. e leng eng? E le lentswe la Modimo. Peo e jwang E sa boleng. e leng eng? Lentswe la E leng Modimo. lentswe la Modimo. Now when you receive that seed of God in your heart, you hold it. You get transformed, born again. Now you get into another space. Ke o monna wa stroke. Wa o thebolwa. Ya sa kgoneng ho bua. Ke yona mme. Mme ke mang? Selina Qala. Mme Selina Qala. Ha no tla mo mme before ke ya ba ho no etsalang wena. Ntate ne ka re ho na le ntho e nna. Buela hodimo nkgono moratuwa wa ka. Bengathi bengizwa izigi engathi khona into engilandelayo nasebusuku angilele ngizwa ama-sound phezu Kwamazenke. kwamazenke nje ngingalali kahle nginganabuthongo. And mawukhuluma ukuthi lento le emsamelweni Kangithi ngiyalala ngizwe ngathi ishaya umqamelo shaya umqamelo. ubuthongo kuphela. Isikhathi esingakanani? Sekuyisikhathi eside ngisho so ngabe 2017-18 2017 and 18 and umama uke wahamba la waza kayi-1 wathola isimanga sakhe wanyamalala. Wahamba nejuba likaNoah. Wamka. Zamshaya. Naze mshaya wangikhumbula. Kanti isonto liyavutha. Bamtshela bathi hayi lo muntu bathini kuwe mama? abathi akusekho Khulumela phela. akusekho umfundisi isonto lasha umfundisi Mpora akasekho lapho. Bathuyekile nokuyena. Phelile ngaloyo muntu. Kodwa lo ngimfuna emoyeni uNkulunkulu wangisiza ngamthola futhi ku-Facebook. NgeFacebook. Wangibamba ngeFacebook. Nalo lokagugula labahlaba vela abanye enimosohambile bawukukutile. Bawujile. Ditšhelete mme o re ba mojila ho. Ditšhelete tsa fela tse leng siyo. Bawukukutile. Ntso nna o teng mo wa nahana ntso re ntate Moporo. Ntso bina in my time. Hey ntate mo mamela. Umporo akaqedwa. Umporo akapheli akaqala. Akapheli umoya. So namhlanje
kuleya ngo-Wednesday, every Wednesday ngikhuluma nabantu kanje, ngidila nama-issues. Wamamukela uJesu walatha lethixo lezimoto zihamba. Kwenzakalani mama? Ngiyasiza manje ukuthi Khulumela phezulu sithandwa sami. kungcono kakhulu. Yes. Lamasayina nalezi gibe ngizizwa ngisazizwa. Mm. Ngiyazizwa ukuthi ngcono nokulala nabangakalali kahle kodwa akufani. Akufani kusele Difference. ukulala Eh. noma kungakabi kahle kodwa akufani naqala. Ah, Kodwa uyalala. bekune difference. Angithi mawujwayela ukugada. Manje fanele inqondo yakho ishintshe ngezwi. Ungazi expect into yenza ukuthi umama angakwazi ukulala easy. Ujwayele lento lefike ishaye ithusi enzeni. So usana that those expectations. Manje njengoba somamukela uJesu angaphakathi kuwe. Naye ukuwe nawe ukuye. Then ungalibiza igama lakhe sekangakhona ngaphakathi kuwe. Ukhuze lezinto. Ngezwi. Nangogcobo lolo uNkulunkulu alibeke kubaba uMbongo. Baningi abantu engingabasiza. Bakhohlwa, dear God, in the name of Jesus. Ithi Nkosi Jesu, le mimoya bengibusa. Ayisayi kungibusa. Ngihamba nawe. Ngihamba noNtate Mpofu. Ngitsamaya noNtate Mpofu. You must be born once. Now, ha re amoela Morena Jesu, ha re sa hloka all those things, re nka lebitso la hae, re ke nka lebitso la hae, ke nka madi a hae, ke nka bophelo ba hae, bophelong ba ka. Ke thatha igazi lakhe, ke thatha impilo yakhe, empilweni yami. Now, akusho ke baba ungasukuma nje nawe. Igama uGlenn yathi ngomunye naye ola ekhaya ngaphuma la ekhaya ngaphandle ngazibona ngathi ngingcono ukunalesonto leli belingisiza mina ngoba ngisize kakhulu la ekhaya ngafike ngingasebenzi bangithanazela ngasebenza ngazibona ngathi ngingcono ngalishiya phansi ngahamba izinyanga zami lezi ngibona ngathi ingcono kunalesonto lasekhaya so impilo nami ngaphandle ngishayile mase ngibuye ekhaya ngihambile nami ngayithwala amabhandi ukuthi ngingadubuleki ngingagwazeki so manje lesilwane sihlezi sinami ngiyasindela kakhulu mengilala silala nami la eceleni ngapho khona umama nenini ebusuku siyafika kanti kwenze njani wakhipha izimfihlo zethu utshela abantu so bekunzima nami ngize la ekhaya ngoba ngalahleka kudala ngaphuma ekhaya mhlawumbe ngaphuma le emuva le ngo2020 kanti manje ngibuye ekhaya ngoba impilo sengixakile lezi zinto benginazo zangishaya manje shaya mina so ngize ubaba uMporo namhlanje ukuthi ngingane yakhe elahlekile manje ngizoxolisa ebandleni ukuthi nami ngaphuma ngathi ngingcono ukudlula lebandla leli ubaba uMporo akanamandla kanti yimi engiqamba amandla so ngibuyile ekhaya impilo engixakile ntate kunzima ngahanya ebusuku noma ngihamba eceleni nini uzwa ama voices negazi langinukela so makufika le into le ukuthi kunikele igazi kumele ngihambe ngiyophuza uvalo liphela noma kungenzakala ini nomuntu singababani bekanjani so kunzima ntate nzima kakhulu ngihambile ngathwala vele amabhande ekhona ukuthi sibhame umuntu sijeme imese kanjani so kodwa lezi zinto zishaya mina manje ngoba kumele ngihambe ijourney yabo ukuthi wena ubhilonga la ekhaya ngoba wagcina le emuva lezi zinto zakuvikela kodwa manje awusezi kithi siyenza kanjani sesiza kuwe khona manje so yiko manje impilo yami yahlangahlangana nomama sike saxabana sangakhulumisani nobaba manje wangikhulisa asikhulumisane ngiba nolaka for yena nasemsebenzini sibhekana kanje so kunzima kakhulu ngoba ngazi itshela nami ngathi angeke ngize umxolele but umama lacela asho ukuthi ubaba kokukhulisa oyenza kanjani ngiba nolaka for yena so kuba nzima ntathu lezi zinto zingenza ukuthi angizonde abantu engisondelene nabo kakhulu la befuna ukungisiza ukuthi nayi indlela mina ngizibona ngathi cha ngingcono ngoba manje untate meyime la khona ngathi la ukuthi ngoba nala ngayenza ukuthi mengivela abantu bebone ukuthi cha lona kuyena owethu
omunye umuntu ungathi unesithunzi esithize. So untate meme la kimi manje ngiyazizwa ukuthi khona ngathi kuyehla kancane ngigcine ngithi ngathi ngiyajuluka. So yilezi zinto bengigcatshwe ngazi ukuthi mengivela ebantwini umuntu mhlawumbe ubona usilwane noma ngihamba kuphi eminyameni kuphi ebusuku noma ngahlangana nabotsotsi bazobona mina ngathi ngiyitsotsi bendlule. Yilezi zinto ngiyenze but mangihlezi so zange ngihlupa lezo zithi nenini ngathi ngiyajuluka kuhamba izinto la. So ntate ngize ekhaya namhlanje ngithi ngizoxolisa kulezi zinto ngazenza nami ngahamba ngayothwala manje sangisinda ntate. Ngabona sengizithathile ngiyazizwa nala. They are moving all over him. They are in the blood. And inkinga ukuthi unomfazi. Unomfazi uyindoda enhle I must say. He's a very handsome man. Uhot. Bheka umfazi wakhona uyavuma bheka. Uyathamba. Kodwa bona umthetho bona. Ore ngiyasho ngiyayikepela bona. But yo But what's he saying? Bek. Obile wacha. Ukafu. Kuru nale bathu notamela vela unke ntho ilahlele. No, it's fine. Now, wambona jwang. Mushele. Ujwang. Ayena kene. Yeah? Ayena kene. Yeah. Akisiwe nomshebile do you see? Look at him. Well packaged. Huh? Look at him. Now, can we learn at last to make it a known and little? And if it are almost. So you were bigger than this then. Now you went there. No. When if a man start alikanalenda demoporo, there's a problem. Because now I'm not a man. I'm a man of God. So when now you're a man, so you know, hey bear, who's nama? Jolo namo, when I came on Masapo. I'm not created for women. This is the stuff. Now Satan happy kile, where's our sky born and tolinyon? Obatento eo o signon. And it in total the kenting mona uditsetimo. And the idea is what it disturb your bedroom because you can't be effective 100% onale musadi omo. In fact, as onale monna omo, totena haule monna, you eta monna, you eta musadi wato. Now that's the bad part. Nyangezwana. Ukulanda lezi zinto lezi uba umfazi wazo uyindoda. Bano nalemsadi omuhle jwang. Mushe. Uyawutshwanela. Huh? Jwale o ile o lata ditsela tse kaofela o di kenye ho yena. You affectile hakakang ntwe. And oba jwang. Because tswela pele. Affected haholo ba kaofela because ramkhathala the whole family ne re stressa Buela di monna. Ne re stressa le rona ha re bona behavior ya hae because le nae o na ntjwetsa hore bosibu ne ba mtjhakela bona na le batho ntse ke robetse le yena nna ke sa ba bone ba fihle ba mogame and nna le nako ene re dula Germiston a re no tla bomme ba ko mazimu ba ko Zimbabwe because o renele bomme ba tla
ba tla ba tlo mo kgama kapa ne ba mo lwantshetsa hore o la ya sekanyeng kae ka ra bona diphiri tsa bona mo ne ba rapella teng na sa tshwanela a ye moo hobane le 2024 ha o no kula re phase 3 o kile a kulela ho shwa a be re bitsa mme Mavis a tlo mo rapella re rapela le mme Mavis le ausi wa bona o moholo ele ha kulela ho shwa a re moya wa hae o no sontso o tsamaile batho bao ke ba fo metsing ba tlile ba tlo molata ba mo kentse metsing no so sena motho ba hane re mo tshwara moya o no so tswile nameng a be re rapela a tsoha a kgutlela so dintho tsane di etsahala kaofela ha di a ntshwara hantle nna jwalo ka motho wa hae a mme haholo ba le nna ke a nahana hore di affectile se ka ha o tjho ntate hore o di fetiseditse ko ho nna I believe so hore le nna ka ba di kene ho nna Valata when he's drunk the moment like when he's not drunk or normal but the moment immediately ha qala ho nwa o ba le anger and he acts like he's crazy be normal kare ke motho o hlanyang and he wants threatened hore o tla mpolaya hoba ntate jwalo ka o tshilo hore ha se bana le hore ba bua hore it can kill you and ba ka etsa yes vela maro amotaro to bola don't take them like ba leng so hoba o la itsho ho nna ne re tsabane hona last month no it's all fresh ka be ke ngala ke a heso ile hore jwale ile ga ntse ke dutse ka bona a ntsha mantswe ao a tlo mpolaya and once he immediately ka mora hore ke nke kereke mme maybe sana re phile yona ya mona kerekeng ke ntse ke rapela ka yona keres o ne ke batla hore keres ya mona kereke mme maybe sana a re sile le yona a tlile mona kerekeng ka be ke rapela ka yona la ga ke qala ho rapela ka bona ke ka re ntho tse tsa hae di aba tswela ke enga that's when he started to threaten to kill me ya ba ke a tshoha le nna ka baleya ka tsamaya ka ya heso ka nka diphahlo tsa ka tsa ngwana ya ba ke tsamaile so ntho tse tsana tsona di a mo jwale ndate o na le mosadi le bana ne ke bana le ngwana ne now ha e fihlile ke le bolelletsa hore na le di-gender base ha se di-gender base batho ba rwele and ha se e batla madi le ho beta o tla etsa ntho eo o ka re o moruti o ka re o magistrate o ka re o doctor ungathi uyini nase ifikile ethi manje ngifuna igazi uzozibona uthatha umntana omncane ungamboni uthathe nomntana womfowenu uthathe nomntana wasenikso abanye umntana wakhe amzalayo his own child umntana agijimela ubaba athi hey kanti ubaba kusese ngaleso sikhathi akusihuye sekayenye into and into ebuhlungu uma anesibhamu abe angry kanjalo the man is trained ngama firearms uzothatha lesibhamu lesanazo esemthethweni ashaye ezinye ngeke sikwazi ukuzikhuluma la ngoba zizosenzela i-testimony ezenza ukuthi aboshwe ngoba ezinye ziyaqualifya vele ukuthi uboshwe manje mina ese prophet bazangicolela kune quote esinayo ma umuntu angaza aconfess la kimi angikwazi mina ukuthi ngithathe le confession le ngiyom expose ngayo niyayezwa ke ngithi amaphoyisa awazitholele into zabo mina I'm not a policeman I'm not a prosecutor I'm not a judge I have to bring you to Christ to repentance and usithathe phela izinto eMaputo baba semaputo yabona ezasemaputo
yizo ke iquality yabathakathi abazazi izinto kubathakathi engingabahlula mina kulabantu abalezinto lezi engakwazi ukuthi nangibashaya ngizwe ukuthi ngishaya abantu yibo labo laba ngifuna bona mina ngifuna ungilethele eMaputo eMozambique Amen. bese ungilethele iGhana uthi Zimbabwe Nigeria hayi South Africa hayi sengiqedile hayi la that's why nabafundisi basuka la baye le and nababuya le baqala ba rape manje bonke baqala manje kuba nalama history la ukuthi kuthathwa ngenkani it has nothing to do nani and the more bayenza nezinyanga zakhona nama politicians nama business people namaphoyisa ibanikeza amandla ngoba uma umuntu akhala azobhlungu ableeda ifuna igazi once a person cries and bleed it loves tears once awukena abantu bathuhe baba terrified that's what is all wabona that's why hake awunsheba wabona kitswa monto ngele ya ma GP ya ndatolo o le maditse ngwana wa 12 unale meo mona this woman the way lenga bila ka teng hampona le nna kile ka kwata mara ka itshwara ka re no ka tsena se ke jiva ke re kutlwa mnate bomme ba bang batla le bona ba jiva le nna ka mshapa ka nthweo ai mara wena o batle mo o tshwere diphang o mathisa bana ba dikolo are hey ra thathana so ka tswa ba ma ba re cheap and etsa ke etsang ha kuphamisa matso krape just raising my hands ba re cheap bara akente ba ba ma dintho tsa ANC ba ema ba o tla bona re tla ikenya monto me o mongata that woman ba bomporo wethu lo niyahla i-GBV yani yina nisikula lisani sukela amadoda naniceda not in our you are not going to do this bang surround hey abo mama bang surround hey ngoba yile abadlayo nabangadli kahle zahlangana zonke yazi senizilahle ngiphathwa ngapha nangapha Kimi moya yo itsuhile lwena o rapela now I understand that's why some pastors some politicians abakhona emapelaka ha ke qala fela ke kena batho bana leng dintho lwena ho tsama le nna they get irritated because you occupy their space bona ba mengeyilwane now fika ngoJesu ngehundlu likaNkulunkulu nesilwane sikaNkulunkulu imvana kaNkulunkulu the lamb is peaceful the lamb has no noise the lamb removes the sin of the world the lamb breaks the curses the lamb brings you together with God it breaks the wall of separation. Ha ke paka fe. O paka le ka ke so tsebo rute mara ne se go dira mmele wa ka re ntate sho rute ka change and then me an rapella kwa mamkwena ban rapella ka mjetsa moyeng ke wa ka ka mamkwena Tlo mamkwena ya bua mamkwena ke wa ka Amen. ke wa ka ha isale taba ile ya ntho emle matsang fela ke taba chips ai mare bui ka chips ka wa bona re qabanywa fela nka bua ka hore chips ya jewa ke yona fela nte na lallela chips mara re tlwele ya chips nna ka ditlapo re fapana mara ka moya re wa eno rata nna o tlapo ya ka fela ke yone mhlorisang
le ya hae ke a ihlo mara ha re behela di-club ka thoko nna le yena re iwane mme Mamkwena ke utlwa taba tse ntle ha ba kena mo menyako ba fihla le mme wa hae hoseng ha ke mo sheba ke mo thotse le hore ka wa teneha ene wa tjhentjha le sefahlehong ba kena ba dula morao be ke re fetang le pelenyana ba feta ha ba le mo le pelenyana be ke ditsa mme wa hae ke re ha tle a bute re tlo rapela le yena next time ke fiela ka re ke qetele ho fiela ha qeta ho fiela a tle re tlo rapela le yena and then a mo bitsa hera a tle a fihla ka rapela le yena ntate ka utlwa le nna ka mo morao meriri ya ka e kare ya toseha mara ke sa bue ntse ke rapela fela and then wa fihla o sme kare e tlo o nthuse re mo rapelle a re mo rapella ra rapela ka mmotsa ka go fila jwang a re ke fila angry ke fila ke a teneha be ke go yena wa tseba keng o tlo tlameha o tlo ba jwalo hobane o so kene ka go anointing ya ntate Mpho ya o apara hona jwale ka re pele ya hae ba jware pele ya ka ba bohloko na lo tene ku tlo ke tinela le mosadi wa ka ke tinela le family so ga be re mo ka be ke mo confessisa le ntswe ntate ka be ke re ha o ka bua le ntswe wena o ngwana la holela mo hae wa tsamaya ka be ke mo khotela bibile hore ntate modimo hore morena Jesu go re tle ho yena rona bohle ba imetse o tla re go lolla makwalo o khutletse hae ntate ha o pula pelo ya hao o mamela lentswe le ntate a tlo fa lona ntate modimo o tlo o tshwarela di tsa rona ka ofela wa re tshwarela ka metsetsa di-verse tseo a nna di nka endaneng ka mona lokulwa ka motsa go jwang ga hae I'm relieved kutlwa ke theowa le moya wa ka wa khutla ka be ke go ke ra le bo now moya halang o ang hopotsa na hore batho bana I think ke tlamehile ke understand ba bana le meo thoko xaluva le went trailing ka teng mara matsatsing a tshaba bua ka lebitso la ka ba jwale ka hore o busy le kereke re tlo e qala ke le ka tsamaya le Foslo Rasman ke rapela di neighbor ya ba ntwa ya ba hlako di ko media ya ba war so ha ba le this enga ene ho tswa dintho I must do what I did in prison a ke kena tronkong ne ba hlanya ebe ka re ba ka nroba ka matsoho but when I continued praying tsa robe ya dintho so we are leading you to Christ and me makoti to kwan koti hallelujah koti gaba ukoti gaba ere ukoti maganyati ario ke mosotho pela ona jale ore o ile ba le nna ka nna kulela lefu ke batla o bontsha fela mo kumbulwa mazula kumbulwa kumbeswa wa itseba nthweni ha itsebe yona ke mopedi wa itseba kumbulwa kumbeswa wa itseba wena ke botsa mapedi a wa itseba kumbulwa kumbeswa ha o itseba erenki bar gambula gambeswa ke it's the literal meaning wa pula wa piso kore ha so le jwalo ho tso re kulaho o kulela lefu bar gambulwa gambeswa ya kore wa pula kore motho teng gore ke a tshisa ke a bata ha tsebo ro batlang. That's the situation that was there. And you say what happened? Nakwana kula o re notlile batho ba tlo molata ba ka ona sa tswa monyako spiritual na moya wa hao no so tsile go nameng ka gane ba tlo moya o tsile nameng ha ba le batho ba tlo molata ba mo isa metsing ya ntate because
o na le metsing a kwa Vaal. bua monga ditaba bua ntho le tsona 2025 ka re 3 tsa January it happened ka tswa mosebetsing ka fihla mosebetsing ka dula ka dlala le ngwana le mme wa ona and then it happened ke dula fase ka bona ka re hloa ya la dlala jwang okay ska ihlalosa so ne se le dladile a le qeta ho dlala re dutse ntate mporo so he ke dula betheng ke a utlwa ka re hloa ya ka e re mo fase o tsore metsi mmeleng ke rona le ntho tse di tsamayang ke a utlwa ke re ka shena no bata tsa tsela ona metsi a tsara ka re no mana ke ikutlo go pa phone le family ra ha o to bara ke flu ka ra se flu no west ra phone a uswa ka ko mahae na ro etsa la ka mjwetsa nna na phone la bo mme ro a thola vel se kanela ke wa fitla bo mme ba re gape ke nako o emetse a re and then e se thola tshwantse ke kene inside the water ya Vaal Dam ke ya fitla ngwana o ntate mpo a betha fela mo pa in Jesus name tso ntate mpo and then ba tswa re kena ka re morao a re kena ka re morao mme sa fitlile and then ka ithola se ke tsone ke le metsi wa opola metsi mmelo wa ka o fela ka re ne se ke kenya maoto no shota re ke fihle if ne ke fihle mo ne e chaile a fitla mme o ya di bona ntho tsa o rwala le ba shebe nna re hotse nna ke holetse ka tlehong na le ntate mo ba re ke ntate Ndlovu ile a nyala lekgowa ba mtseba batho ba ka tlehong nna sa hlapi ntate ona mara tshwara lekgowa la ko England teng mosadi wa lekgowa o ka qomang monno sa hlapi lekgowa ene ka nako tseo ne le tsa apartheid ne ne bo le thole lekgowa lo le tshwara ka letsoho ha o le sunne yo ke paradise tse ding ha re di ba ke bua fela just go le tshwara ka letsoho ntate ona ba le lona o na le dishopo na le I remember moshimane wa hae ne ba re ke John I was young it was in the 80s being a young pastor ke robetse mole ke motho o na le dintlo but msadi o le na le ko that one room eo ho buleha menyako di festere ai ka ra ke vaem Gary John I'm leaving ne ke moratela sekgowa because ne ke rata sekgowa ne re rata dilo a bua sekgowa I left the next day we came there hantse re le mo fatshe mo ke bona monwana o etsa so man ke chiftisa ntho e kere hai monwana o ha o ka tlase wa move o etsa so a ka rai Are you with me? Amen. So ka bona re no man ntho tse etsala kore re hotse ntate le ha hlokahala everything ya hae ya tsama abantu aba12 yonke into yahamba kuzochayisa imoto kwenze yonke into mamela noma ukhonza uNkulunkulu kuba khona isikhathi lapho izinto zimosheka njengoJob but uNkulunkulu uyakuvusa but uSathane you must do a sacrifice that is why oba nolaka uzofuna ukubulala umfazi wakho you are going to blow her brains uma indoda izokudubula thutha yofuna I'm telling you akibuyizona ngikho Ukwazona tata. adule Sutha. adule Tawukamali. nkile ka jwetsa motho monna ntsa abua nyane I never said msadi wa re mina ndihamba tata ka raya ya begeze hey monna mhlaba 7 holes from that day when a woman are monna o rwampolaya taba tsa o re begezela ke re begezela o sekhaya o rapelo le hae because this man can kill you and ba tlo tla ba matche ba tshware dintho ba re GBV ha yetse nix into eo ha isebetse ba tlo tla court first day the political party ba tlo ba tume after 3 appearances they are gone so may you pray Ke le ka rapela ntate. Ba ile ba mfounela ba re ya beta mfana wakho bela di momrato wa ka bathi umfana wakho ngapha hayi kuyabheda kuyambula kuyambesa
ne no setse o di late ntate ke setse ke apere di-gown Ao. ka nka jale fela ka tshwara spray Hodima di-gown. Wa tswa ka di-gown wa nka spray. ka nka spray Dum. spray sa ntate Moporo Ke eng eo? Spray sa anointed soil anointed spray Oh, anointed spray sa metsi a ntate Mporo. Amen. Amanzi engiwathandazele ngawagcoba ispray sakhona wathatha that anointing enomoya wami. Yes. Before ke itswa ka re ntate Moporo ka pheta 3 ka re ntate Moporo ke tsamaya le wena ka o nka ka moya ntwa ele ba re iteng ka kwa ba re ngwana ka wa mbula wa Yes, metsi nkeng re ilo hlola Wa ntshwara ka ka o moya. tshwara ka moya ntate ka be ke tswa le tjale ya ka ntse maintse iwa ke hule Ao. ke mathe ke distance nyana mo ba dulang ha ke fitla ke thola hore mo betheng a robetseng teng tate ke metsi o ka re ba fitlhile ba nka emere fela ba tshela bethe ya metsi So life ya hae ya ko metsing Mm. a tsholohile kaofela a tlala moo. a tlala mo bething tate le yena self o metsi o fufuletse kore o etse tje mosadi bo mo hakile o ntse wa rapela ha ke Ao, fitla fela ka re shame. ngwanaka Ah. sutha then na a robetse Haka, shit. Oh, shit. ke mthotse hore Ah. o robetse Bana re shit. Ke a tshwara, shit. Be le mlomonyana be a fela. Just I sing haholo just fela stempe fela. Ba ska paiza batho bana. Bona ntate ba tsebe hobane ba bantse ba shebile ntse ba rapela mo a tse mare modimo nkutlwele o ile motho ona ba mo nkile ntate ke thola hore bethe e metsi kore le yena ha a robetse mo yona e tswa metsi le yena o metsi ha ke fitlha fela ka spray sela ka mo prayer ka bitsa mo lebitso prayer. ka mo prayer ntate ka bitsa lebitso la ha ka ke ntse ke mo prayer O reng? ke destroy ke re ntate Moporo re setse re fitlhile dintho tse di leng go yena di a tswa tlasa o ka re ke ne ke tseba ntate ka re tlasa metsi mo ba o patileng teng dinokeng mabitleng re o latile le ntate Moporo o ya tswa tate ke mo rapela kore ka be ka tosa na robetse ka mo tosa so ka mo beya mo difubeng tsaka ka re a o se sutha wa tlosa tsena na wa re ka re tsena jwale a di ke re sa le yena sebetse ntate ntho e se mmolaile moya walla Ao, jwana ha shame. lla nna ntate ka bane ne ke na le wena ka bane ntate ke ile ka kena le wena mo la roomong ya bona ka utlwa ke na le matla a mangwe le tshoho la tloa ntate ka rapela ka o bitsa ntate ka bona a setse a re ho nna moshimane ka re thank you Jesus thank A you Lord kgutla mfana. a kgutla ntate a bula matlho a lla ka re Ya ke eng? salla monna wa. a re mama ne ke setse ke tsamaile ke bone wena o ntosa mola metsing ne ba setse ba nkenya vele ha nka bo sa fitlha I'm sure le yena be o ka re ne a tseba re ne setse le 5 ke bona hore ke a tsamaya mara wena mme o bone o tla ka re ke a leboga ntate Moporo tlotso le o connecta le wena ntate ke tsamaya le wena ke tseba hore ke tlo tshwanela ka mothetho wa kobo ya hao ngwanaka ke eo tswile ena ntse a na le tsona dintho tse na le tsona mara modimo di tlotse ya ntate Moporo di ile di a mpha matla hore ke lwantshe nthoela ne mo hatella e batla nka bophelo ba hae tate wa re wa ba o phaphama ha hae le nna nako tse ne ke mo rapella ke thotse ke le metsi le nna diphatho tse Ya ke re no kene ka ra metsi. ke le metsi ntate kore ha ke re ne o tswa metsi So what you must understand ka moya o tlohile wa ya moo ha o mpitsa hore ntate Moporo tsamaya le nna ra tsamaya ra kena a tswa di-covenants tsa di entseng di breakile from that day. Amen. But you needed and one mistake what you must understand tse ka so entse so ba tlo bolaya o tlo ithola o thuntse motho o tlo ithola o tsamaise sebaka what you need to do now wena mme o tlamehile o tloa dilemo di kae 24 o tlamehile o lebale 24 o so le mme o so le mosadi taba hore you are young it's over
o so le mme wa lelapa and you are fighting serious devils. Eya, ntate. A ke re gore bomme ba go ke ba ko Zimbabwe ba bang. Ee, o nagana tjho jalo ke ba Zimbabwe. bona bomme ba Zimbabwe ba kereke ba thoma Ba kereke. Ee. Ba ko kae? ba rapela mo Ba rapelang di- Ah, ba o tsekisang. ke ile nna O kile a ya moo. bona mo Le wena o ke mara wena ma. ke feta mola ka ema ka bona na le mai di batho ata ka no Wa ra ntho tsa ba ba. senyetse action la ke tswa o motho wa mapu Ah. anti a ya soka west ya soka Phela tse understand tse ne ba o file tsona kwale. E ne le sa di ha di tshwane. a di tshwana E ne le sa dithunya. Tse ke tsa dino tlamehile o batla ho ba maputo ba sebetsang ka tseo. Jwale wena o kene ka dintho tse sa tsamaelaneng. Ene tsa kopana ho wena ene le tsona ha o comply. Ha o latele melao ya teng. Ene ha ona nako wena o re o lwana ha di re bolaya ha ona nako o re o bolaya. Ene jwale bonkabu bo ya fela. Ya fela ra rapela fela. Ba tshwarwa jwale. Amen, ntate. What are you going to do from today? Ntho e etsang ho tloha kajeno. Ka bophelo ba hao. Ntho e ke tlo e etsa ka bophelo ba ka tsatsing le ke hore ke build a relationship with God. Ke katametse ho Ntate Modimo, then ke inehele mo kerekeng. Ke qala ho tsamaya kereke. Amen. Hore le nna ka le leng la matsatsi mohlang ke ba le hlahelwa ke ntho tse tjena bophelong. Hoba abuti wa ka o na tjho se ka kere ke motho e leng hore ne ke sa latele ntho tsa kereke hore o santsane o tlo Nna le hola. moheteni wa tswana. Ee, hore o santsane o tlo hola and ha o ntso o hola tse ding tsa dintho di tlo fostela o qetelle o amohela Ntate Modimo eno o tsamaya kereke. A e bua nna ke nahana hore ke joke ke sa re qoqa fela, then ka bona ntho eo a na e bua ke hopola tsatsing la ka leno hore here I am today ke ko kerekeng ke ntho tsa bophelo. So le nna ke batla hore ke inehele ko kerekeng. So pheo sana manyalo o gore bo ye kerekeng especially ya Ntate Moporo. Ee. Ai le ngwana teng o tlile le yena. O tlile le wena kerekeng. Rato laka. O tlile kerekeng. Phela ke mokgalemetse ka tata ha nka ba nice. Ilo senyeha ntho ena kaofela. Hoba nako eo a na kula jwalo pele mme wa fihla hoba na lakatsa ka shopong ke re ko reka ditlhare ntse ke bua le ausi hae founung o na batla ho ha sa hlokometse hore batho ba batlile ba tlo mo nka ba kopa hore a ba ise ngwana ba ngwana o na sa le monyane be ba re mo tlohele ngwana ba tla sala ba mo hodisa re tsamaya Yo. then Kore na shwa wa bona ntho tsena tsa ha ba o lata ba o lata. na ditse bethe ngwana re mo robaditse coucheng e la re ha wa phahama o hlahela ngwana thola ga a sa na matla ba sa robetse mo betheng a ka zang ba sa mo fa le chance eo ya ga kgone ba isa ngwana ba re mo tlohele ba tla sala ba mo hodisa re then ka o tla fihla mme ga ba ga rapela kaofela mo fihlella a tsoha he. Mama Nyati. Ntate. Modimo o file ministry ya intercession. Amen. Abazoqala ntho tsa bona. Modimo o file. Amen, ntate. Go mamang ka mangwele. And then before monna ena aya kwana go tonka kuna le difuwa-fuwa. Nna na le tsona ka be bile ke re bile o moholo ole. Ile sekoranyana. Jale so le kana le nna. ntho tse di ja madi ntate di ja madi ntate Le jwana. Bua moradi. Ne ke re alcohol ba ha ne le jala hash la ke pay na sa di tsone ne motho la mo And jwale bona ha di le ngata so mo se o tlo tla le company le ya ba reng ka sere boss. Wa itse ba company ba reng ke sere boss. Ya le tswai. wena ntate le fihle le kgwedi thola re ya fela e sa fihle fela motho a mme Ya, e fihle ntate e fihle le mthako le yena no dula hae o itshwanetse sa batle letho le a no jeka a ke bona le brother and sister la ka hlahare. o no tshwana
nene ke be ke pretend nyana but moyeng le nameng ke bona hape ntho ya hiyo because ntho tse di ba di teng gore e ke na ka rena re fena ka rena se le wena ra o protect no ke na ka rena o re etsetsa eng ska re o tshireletsa mehla le mehla wena o etsa eng for ya tswane ba tla o nka bophelo ba ka ke ntho ne ke e bua ke na le moruti Chembe o hlokahetse now. He was my son. I loved the man. He's gone. A ile ko Maputo kwana ba mo tshwarisa le bota wa tseba o tshwara le bota ba o etsa mosadi o tla kgona ho profeta o bone dintho tse kaofela a re no man yazi baba asiye man kunendlela futhi yokuprofeta uthola nalamandla ukuthi utshela abantu nama miracles stage kanje unrooted into array khumbi batho ba hlatswa ho etsiwa nkara chem today is dead and entse ora ska hlola mpatla a ke mo founela ha sa nkaraba etsa jwale ntate di tibela batho le mme wa ka no le ena fela connection e ngata ding sa mfelo re ke mme wa ka batho ba ka re ba o thusa ke bona ka re ba isa kwa o thole ba re ba tlo o ntsha tsela this is how ba thekile le kereka rona ha ba se ba o kene le lone ba o qadile jwalo ntate ha bua o sa bua o ipona o le clever but after today your life will never be the same. But I understand that more aretse fela for who impress about. Ke bua le lona now. That's why we important to re le mfe tšhelete. Situation ya lona e tlo batla le ntshe tšhelete ene ke bua le wena hobane ke lona le hanang ka tšhelete. Ke lona le le mabaka. Ha ntate never ntse ke bua ka wena mme. Ntsha tšhelete. Oh, I say so mlomo. Nna ke batla meriri, nna ke batla ha rona re batla eng ke bone le mose kae. Ke bona bo Trevor Emmanuel. Ke mangwa ka jeno. Minister of Finance ke khanyago. Ke mang? Oh, tsamaile Kotongwane. Yeah. Ke Minister Kotongwane ke ba finance. tshwaretse ntho tate mo letsogong le nna kopa tshwarele ke ka tloa mo lapeng ka nyatsa matla ya ntate Mpore a file ke modimo ka ipona ka re hae ba ka ntle ba right o feta matla ya mo lapeng matla ya mo a mfile mosebetsi mara nna ka jeko ka nka tšhelete ya ka isa ona kwa ke ska itlisa mona lapeng so today ke ena ka go kopa tshwarelo ntate Mpore a ke reki ka go kopa tshwarelo go se ka hlaola ile ka etsa ntate Mpore mmeleng wa ka re a phele although ke phela ka thapelo tsa mme tro ntate Mpore Bane mme ke motho wa so tšhelete ke damage ke a patala ntate Mpore o re nna ke a patala ntate Mpore for sorry ke ile ka nyatsa matla o tse o na le ngwana mo lapeng o le mme wa ka ntswala mara ke tse ke le nyatsa ke tsamaya ke ise kae tšhelete so today ke re tšhelete ntate Mpore ke reke matla ke batle next ke re ntate sorry ke ile ka nyatsa matla no, he's free. He's free. He will never be the same. O tsamaile dinthong. Ke na. Nna ne ke bona hore ke a retire jwale se ke so tla tama hore ke khute retirementing and nna khathetse mara matsatsing I think ke utlwile hore man jwale tlamene ke khute ka mofutho o mo sebetsa poro yo bona dithuti yes motloelo ska mothiba ke yona eo e tla mothusa bona le ntho le thewile a mnate jwang a ntsa re yo ina le matla a tsamela haufinyana. I want to say to you, le wena o qalang ho tla today, open your heart. This message is not only for those people.
It doesn't matter what type of a situation. You've got situations, you've got circumstances that are not good. You came at the right time, the right place. You're not going down. Amen. Amen. Oh, Swamo, take your pictures. You take them half after 7 minutes. And keep going. You're being transformed. You're being changed. You shall not die, you shall live. Amen. Don't give up. Don't fear anything. Say, I fear nothing. Ubani Jesu. Ubani Jesu. My life will never be the same. Ubani Jesu, you must be born again. Amen. If anyone wants to be born again, can meet wherever you are and say, Jesus, transform my life. If you want to be born again in yourself, you can get on your knees. If you want to be born, then do that. Lift up your hands. Ere Morena Jesu, ke bula pelo ya ka. Kena. Come into my heart. Come into my life. Jesus. Lord Jesus. Come. Lord Jesus. Kena. I break the covenant. I break the covenant. I'm breaking this covenant. Break! You snakes. You snakes. You serpents. Snake, le little bit into that twina, then le carbon mix le into the tau, the dead. Ditete tsa tau. Tau, snake, le tshweni. Amfake lezo zinto. uJesu lo Satan ngiyaphuma kuye. Come Lord Jesus. Yo. Come Lord Jesus. Mina zilwane ngithatha abantu kimi. Ngithathela abantu. We took them out of our church. Bring them back. We took my children. Let him go. You shall not murder anyone. You shall not unalive anyone. You shall not die. You will not take his life. Get out! Get out! Get out! Morena Jesus. Ken. Resign. From Musono Satan. Jesus, I am free. Jesus, I am free. It's a malinta de moporo. My spiritual father. It's a malinta de moporo. My spiritual father. Itotse ki dinwele. Shwang. Die. Ifan. Get out. I'm sure there's a towel close. Get out.
Get out. Get out. Wabona? Ngemuva, kitso. Get out. Get out. Get out. You are not going to fight. I break this power. I break this power. I break this power. Mata anaulwana chawa roba. I'm breaking it. I'm breaking it. You will not fight me. I break that power. I break that power. I break the ability in the name of Jesus. Jesus, you're setting him free. You shall not be attacked. You shall not be shot at. You shall not be killed. You shall never be unalive. Ziyaphuma. Ziyaphuma. Ditsweni. Oh, yes, Lord. Ditsweni. Thank you, Jesus. Ditau. Oh, yes, Lord. Jesus. Get out. It's getting out. Thank you, Jesus. 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 Le lelapa la hae wa le aha, bonna ba hae. Thank you, Lord Ke Jesus. bua le wena vuvuzela. Thank you, Lord Jesus. O ema ka maoto. Thank you, Lord Jesus. Vuvuzela o Thank ema you, ka Lord maoto. Jesus. Thank O aha you, motse ona. Jesus. It's happening in the name of Vuvuzela. Jesus. Thank you, Lord E re Jesus. Satana ke mosadi wa hao. Satana ke mosadi wa hao. Diphoofolo ke mosadi wa lona. Diphoofolo ke mosadi wa lona. Zilwana ngusomfazi wenu. Zilwana ngusumfazi. Ngivikele uJesu. Ngivikele uJesu. Ngivikele umoya engcwele. Ngivikele umoya engcwele. Ngivikele ubaba umporo. Ngivikele ubaba umporo. Anginohlaselwa. Anginohlaselwa. Anginodutshulwa. Anginodutshulwa. Anginodubula. 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 Anginobulala umndeni wami. Anginobulala umndeni wami. I will not unalive my family. I will not unalive my family. Akinobulaya lelapa laka. Akinobulala lelapa laka. Moya o halalelang. Moya o halalelang. O dutse ka hare ho nna. O dutse ka hare ho Ke nna. a utlwa. Ke 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 a utlwa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Re moya o halalelang. O kene ka hare ho nna. Morena Jesu. O kene ka hare ho nna. Morena Jesu. O kene ka hare ho nna. O dutse ka hare ho nna. In the name of Jesus. Nhlatswe ka madi a hao. I am free. Morena Jesu. O dutse ka hare ho nna. Nhlatswe ka madi a hao. Mo be mo ngwana matametseng. Motshware le wena mme. Re ngwana re a o nehela o morena Jesu re a o nehela o ntate mopolo ka lebitso la Jesu re a o ntsha mmusong wa Satana etswa phuma embusweni ka Satana. Dedicate you to Jesus. We dedicate you to Jesus. Lord, you fill her with your spirit. Thank you, Lord, for anointing her life. Thank you, Lord, for transforming her life. Thank you, Lord, for saving her soul. In the name of Jesus. Are you giving your life to Jesus? Are you giving your life to Jesus? Remember, Jesus, take over my life. Take over my life. My spirit. My spirit. My soul. My soul. Touch me, Jesus. Touch me, Jesus. Touch me, Jesus. Touch me, Jesus. Cleanse me. Cleanse me With your precious blood. with your precious blood. Come into my life. Come into my From life. today, From today, my blood is clean. my blood is There is clean. life in my blood. There's life in my There blood. is life in my spirit. There's life in my There spirit. is life in my soul. There's life in my soul. Jesu. 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 O morena. Morena. Jesu. Jesu. O moramodimo. O moramodimo. Bophelo ba ka Bophelo ba ka shall never be the same. shall never be the same. Now, what you need to do, look some hand. Well, now, because I said in church, prepare an offering from your heart to thank God for blessing you with a spiritual father who leads you to God, and participate in contributing in building the kingdom of God. Yeah, Le banta ntate le latile la boitshupo. ke lebanta la boitshupo. For last month. So tswa teng le last month. Yeah, ntate.
Ke lona le? Ee, ntate. Re na le petrol ne? We have to bend this belt. Ho sona tje o rapela tswa ntho tse black. Like from inside, ka re ke ja moo. Ne di le siyo ntho tse? Ke utlwa mo hona tse mo lelemeng. After your prayers, then I can feel ka re ke ja moo. Then ke check-a no ke bona tswa ntho ya so. Hibo. So di tswa hona tse ntse re rapela? Ee, ntate. So they are getting out. Bona mama Nyathi. Come and see my children. Come and see. Bona. Tswa ntho tse black. So tse dingwe di khafu o tshwa re di a tswa. Bona wa shake. In the name of Jesus Christ. Ntshwara. In the name of Jesus Christ. Re morena Jesu. O honna. Ke ho wena. O kimi. Ke kuwe. I'm saved. I'm filled with your spirit. I'm born again. I'm saved. I'm filled with your spirit. I'm born again. I'm saved. I'm filled with your spirit. I'm born again. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. My covenant with the devil is broken. Modimo wa metsing. Modimo wa lewatle. uNkulunkulu wasemifuleni. Welwane. Ngiyaphuma kuwe. Ngihamba nobaba ompondo. My spiritual father. My prophet. In Jesus' name. Now I want to pray with you. If ukhona, you have a covenant with the devil, you must break it. You understand? Place your hand on my hands. Just put your hand on your heart and your other hand stretch it towards me. I want you to open your heart and allow Jesus. Open your heart and allow the Holy Spirit to enter you. Say, I am opening my heart, allowing Jesus, allowing the Holy Spirit to enter me. Mibuso ya Satan, ya robea, batho bohle, ba rweleng, bayatla, baphethe igubu, abalanda ilwane, abagqatshiwe, balinyazwa, niyeza kubaba, Ntate Moporo, you are coming. You are coming. In the name of Jesus. You are coming. In the name of Jesus. You are coming. In the name of Jesus. Ka lebitso la Jesu. Leatla. Ka lebitso la Jesu. Leatla. Ka lebitso la Jesu. You are coming. In the name of Jesus. All the sons and the daughters of Ntate Moporo. The blood of Ntate Moporo. The spirit of Ntate Moporo. The works of Ntate Moporo. Re a tsoha. Nations are coming. Under the sea, under the river, Dikangeng, South Africa, out of the hands of the gods of the rivers. In the name of Jesus. Moya wa ubolaya. Terminate you. We rise within that Moporo. We rise within that Moporo. In Jesus' name. Dear God, I call all my children, my money, my wealth, my riches. I'm pulling them in Jesus' name. And I thank you, God. And I glorify you, Jesus.
Lord, every spirit, every satanic force, nina zinkabi, niphelelwa amandla, niyaguquka, you are repenting. You are repenting. But ba planning wo bolawa, they will not be killed. Moto planning wo ipolaya, how no ipolaya. You will not unalive yourself. That spirit of depression and death, that desire to death, it leaves your body. In Jesus' name. In Jesus' name. Nyolshisa lepandi. Nyolshisa lepandi kuvele izinto ezimnyama. Ezinye azenzile tsele tse ding moraka le tsa bana, we are not going to share them now. Le tse tsa dithunya, we are not going to share them now. Tse ding, some testimonies are too big, and if they are shared, they can have legal implications. As long as usabula mutu, the whole thing is something else for a mutu. Ke bolaya batho ntate ke sephiri sa ka le wena. No, eo yona no. La utlwisisa. Amen. But dintho tsena di etsa tsene di tlo mo kenya tronkong. Ha di ka tsebahala ke tronko. So he can't testify about them. Because if he can testify, na kusebeletse and o tlo re lo sebeletsa batho ba leng kwa le tronkong. Now tlamelo o nsebeletse. Must work for me, must work for this church, as I work for you. Amen. As I work for you. Amen. And jwale wena re utlwisa bohloko ban o re hopotsa batho ba hlokahetseng. Na le motho o hlokahetseng jwale o nghopotsa yena ko bona. And I right. Ke tla o tibella ntho eo fela mo. Na ikokobedise le na tsa oh, that's why we love Nyanga. No batla Sab. Active that. And I hand. Yo. That's all I know. Yeah, I'm Kenyacho. Orang abu. Rena wa tswala le ausara. That's all I know. Nagana ko tsela tsa khale. Wa tla ke nne o le motho o opela mo khwaereng. Hey. Pelo o tla ra opela mna ke jalo. O tla reng tshotsa le pas na le mohola ho lo nna so. Ya tswala ra ke hluleile re ka nna ko tsela. Jalo. Kaisa le na ba mo. Tsela haya o tswana wona. We are born. But here you must serve the Lord. Serve the Lord. Ibatlo uzilime. Na angeke ke be haholo le lona. Ke na le lona ka moya. Just shoot. Ke le fa batho. Mme le bo mme ba teng mo. Batlo le builder. Hloka bo mme ba le wena o be mme. O kgone ho builder bo mme ba bang ba santsaneng ba le batjha. Ho rata balekane ba bona, ho rata metse ya bona, ho rata bana ba bona. Ho tshepahala metseng ya bona. And to build this church. This church was built and that Mporila is a famous ke utila ka dintho tse so. And ne se ba sa di tlise dintho tse. Jana se ke qadile thapelo tsa ka di a se ke albitsa jwang. Hallelujah. Bona motho ona o jisitswe diphatsa di tshweni. Di noga. Mara bothoko xaluva ba re kereke e jwang ka o jisa batho jwang. Dingaka tsa bona ke dizangoma phela ke bokobela. Ba jisa batho di noga tse feili dintho tsa ditshweni mathi a ditau. Ba rona re ditsila. O kile wa ya kwana lape mai e Joburg. Yeah. O bile o tswa teng a ko tla tsona a ko nqoqe ke do bona dikitse mo fase ka qala le pina ona jwana re shapile
Ah, no, bona fela ke feta tatwa. Yeah. Tletso wa bona le ntlo tsa di tshena ka o fela bana le tsona mo o fitla bana o fa ntho e batlang. Wa e bona? Eh ya ta. And di ditshila ha ba tjho next. Ya ba tshwana. Mara ba busy ka dikereke. Hey, this pastors. Pastor Mboro. Pastor Mboro. Pastor Mboro. Wena e ka re o na le mona man. Ha o ba shoot as a couple. We shootela monna fela. Ba shoot as a couple king na. How? Wena o shootela monna fela ya. How? Hey, yeah. Aren't they pretty? Aren't they beautiful? Yeah, this is what God can do. Bona fela ba batle jwang. Go re jwale ona o etsa a hlaya hantle snapeng. Ha o apela. Kala ya hao. Yeah, kala ya hae man. Jwale ona e right for snap. Jwale ele. Eish. Yeah, ke di color tsa mathata. Tsa mathata. Sheba ka ona. Every Wednesday ka 12 o'clock. Next hour ke tlo dula nako e kana ke na le mosebetsi o no tlamele ko yo yetsa wa potlako. You see, it's not about but ba bangata. This one ke a few people who are hungry for God. Re a ba ruta lentswe because spray saka metsi a kwa rapelletseng a khone ho tsosa yena but mme o na le covenant le Jesu. Why one? There's a difference. Now you must understand as all o Kriste, he gives you power to cast out demons, to heal the sick, to raise the dead. So you do have it. Grow your relationship with God. And all the time out of prophet, have a gift. Have that 1 million. Have that 500,000. Have that 50,000. You can end up at 10. Or when you swipe 10,000. And I so we got into the whole Marita no nothing nothing get champa kilashela 10 times 10 and 10 times 10 give guy 100 so I can say 100 muntu wa wana but fit and the science 10 times 100 and then khono na senza so ara 2 million and in accounting sansi 200,000 not on 200,000 hey aska wa raba aka untsha ma ba bona re mang ama bona re mang ka 2 million ya hao o bontsha re ntate hai ba tlotla ba nka di machelete o nna batho ba kereke tata wa re hela mme to ke o bone kereke ke tlo kadima so nazi izinto egameni lika Jesu egameni lika Jesu Jehova uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu abantu bayakwazi abantu bayakusondela no weapon formed against us will prosper. Thank you for watching. Return Moka Sunday ka 9 o'clock on Sunday 9 o'clock. Come for the full service. Sunday 9 o'clock. Sunday 9 o'clock. Google Incredible Happenings Church. Google Incredible Happenings Church. Bo.